wampuna ye kibinda peleko baba mweni vobao ndebe na sala ilibundu luvunulwao kadi pantalon voine yanne nega igufweni komunitu evon sampatu kaina eta yange kozuluwa vata suwa fanso ni unzila ikukatukidi momenti vyo kwa nkaka zinawa zi cinema yeto yuko mao savo di bundu da minkinzi kaka minkinzi après minkinzi le vamba ne c'est tout il n'y a rien de bonne organisation ma Congo evo misiku mvuvolevo kabudi abantu lemba zitsanga misiku kabudi abantu lembo kala dia kubama katiba vo mvalanga nika mansanga mvalanga niko kalulendi baga ndungunuko donc ndungunuko na kaina kwa niko donc tu simba sana moko nze batata bena vana nzila ibazina songa nzila tunalanda ina salila yetu na baka ndungunu matondo. Bonso bonina lusansu weto mwana Kongo tegani kabaka mpopa pinda mene mukukisoma idina mwana kumba melo kombo mayalange na mulu vitera matambo nsaku bamuti baya yenge keno mutatu kiamase yenge diaka bonso betu sadila matanga tambo yenge kubambuta yebayaya bafulu bebonso beno wena bafulu kyaki bafulu beno tilandila bafulu bebeno wena mulo kyaki tilandila fuku to mwini fuku evo mwini bijenge babingi obambute bayaya yeba bonso babaka fu mulandanga emission meto miami nya bukongo kongo deto yenge chakingi kibeni kwa beno bambute bayaya bafu bebeno lwena babobena msiza nzenza kumputu yebo mbena ku Katiopa tetukufila bijenge babingi kibeni ye kiese kibeni momona ntanga tangulu landa ko bantu betilanda emission miami Kongo dieto idina ngeti futada kama tondo mafune matondo babeno bamuta babonso no ibayaya balanda emission miami nya Kongo dieto bonso butsadlanga ntanga stopana daka yenge kyatingi kibeni biyenge babingi kibeni ko bambute bayaya bobena mu biboloko bakanga matuka mvua 2017 yatewono kyaki bena mu boloko ya makala bena mu boloko dendolo e bonso bobo katoleni kuluzimba kanako imujojo evoka kuluzimba kanangako imujojo tukulufidisanga yenge babingi kibeni pafulu beno lwena pafulu kampasi katoleni kuluzimba kanako idina tangu tukulufidisanga yenge bijenge babingi kibeni tukululombela mavimpi malunga yengolo kibeni pafulu beno lwena imujojo tukulufilanga wisu walendo ngolo musiama kadi beno kikodi kalo tifuta mutabavo fuku kana jizingidi kunsuka kya kuna kya wisi kya kuna kya imujojo tusiri vuvu kanhamako evo tusiri vuvu sula faika ofunu kampasi beno imujojo ngolo ikesa mfibu tutululombela ofunu kampasi beno beno ibiyenge babimpe diaka kwa makesa mamu mabunja kwa munzaya mpimba bafulu beno lubweno mulokula kyaki twetisala emission ya mine ya Kongo dieto alors quand samu yisi ya merumbo kyaki samu rumbo kyaki tusifofila kaka Kongo dieto jadi Kongo dieto jadi numéro 3374 Kongo dieto numéro 3374 Kongo dieto numéro 3374 Pipia Kongo dieto jadi kisalu kya kabuja nkaku kisalu kya kabuja nkaku Kongo dieto diaji inka kam fumu mwana temi yani masoso nika Kongo dieto diaji
Kamono ko ya sonika sonika makongo dieto ya kalam he ko taw kaga yan ka kala sonika kongo dieto diade ati mono taw ka tawngu tanga ikuza tanga makongo dieto momo kaga ka sonika kabasana pesulu evo mo kabasana malongi ijojo mono taw ka taw ikuza tanga makongo dieto momo kaga sonika ibu jojo inkaka ni kibena sonika kongo dieto jadi ya mamome na mu kongo dieto jadi ikina titre ya kongo dieto jadi kisalu kya kabuja kaku imu kongo dieto jadi kaka yani kaiza bangula kaiza songa kaiza sarsila kabuja kaku inki kabuja kakumba ko dufonki ye banani bena mukabudan haku jojo imu jojo sto tanga mukongo dieto tusibula matu ito malanda bombo tekibeni tipo mos mubeto kabisa momo kaka ka sonika mukongo dieto jadi ntama kibeni ikonso muntu kabaka leson malongi mama kaka mfumo hatseni ebudio kene pova zazenyi kuti kumulokula kyaki kansi sitwatanga sitwakota mu kongo dieto dade tanga mena mu kongo dieto dadi ye fazimonina sitwafutikisa muza tura quelques commentaires ebudio tulanda masona mamu kongo dieto dadi inge Congo Dieto 3374. Le message du grand maître. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la liberté de pensée et d'opinion à toute personne, à tout peuple. Kimvuka Kyan Intimansi. L'union des Intimansi. Malongi Ma Bundu dia Congo. Les enseignements de l'union mystique Congo. Page numéro 1. Et titre. Salukia Kabu dia Nkaku. Paragraphe numéro 1. Bakongo balomba kimpwanza kiansi yai. Kansi bakongo bavidisa mpeve ya mika myambwa. Bantandu banamika mwinda wa petrole mumidi yevanga abako mwinda. Tu kalumbu kyokyo bakongo bavidisa mpeve ya mika myambwa. Paragraphe numéro 2. Idina bakulu bafuema ye katula lendo kibatula mu bakongo. Mpasi za kota kuba Kongo kadi makanda makisi ntandu malembwa zola kimpwanza mayantika page numéro 3 bayantika yala ekwamisa bakongo. Paragraphe numéro 3. Mpasi za bakongo buzasaka bakulu batedimisa ne mwanda nsemi mukala ntwadisi wa bakongo fwete nata bakongo ku mpulusu bonso bonina kisalu kya vana bakulu ba bonso bonina kisalu kya vana bakulu kwa pundu dia Kongo. Paragraphe numéro 4. Kansi musi mongo luwala umosi mkumbwandi basilwa balonde musi yunga ku mongo luwala wavanga kabu jankaku ye vana dio kisalu kya nwanisa ne mwanda nsemi ye kisalu kya bundu dia Kongo. Paragraphe numéro 5. Kabu jankaku dia menene bonso kakala diti fieti kisa mbongo ya biza ya kunini ne mwanda nsemi ye yifwete katula bakongo mpasi. Paragraphe numéro 6. Bakongo babingi bamene kota mukabu jankaku mubetisala bwabu kidivo kinkhole kya bakongo kya tatamana mukongo diakati.
Page numéro 4, paragraphe numéro 7. Bena mukabu diankaku, bakongo bavila eba, basilwa balonde, mavova, ndembo, kunzi dia kanda, mputu lusembo, kukabinda, ngoma mpezo, banyema, luzolo balu, yaya nsimba, yaya bungudi, mbanga mboko, kukongo jamfwa, yebonso bobo, ingeta, ibobo et ibobo. Ne Mwanda Nsemi, des grands maîtres de la sagesse Congo, Longia Congo, ne Makandala, autorité morale du parti politique Bundu Diamayala, en sigle BEDEM. Kinshasa, le 15 juin 2019. BEDEM en sigle Bundu Diamayala, un parti panafricaniste d'avant-garde. Page numéro 2. Kimvuka Kian Intimansi. L'Union de Intimansi. L'état de Kangu, l'état de Mbomu, l'état de Sanga, l'état de Mongala, l'état du Kivu, l'état du Congo, l'état de Kwimba, l'état du Kasai, l'état du Katanga, l'état de Benguela, l'état de Kubangu, l'état de Zambie. Kimvuka Kian Intimansi, la confédération de Intimansi. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Inga bambute bayaya, mbainti bututumene landa, Oma tutengi mukongo dieto diaki. Kansi tuzole ba mula kima kimosi. Ekujamu di mosi. Kabudian kakumbangu tuvonki. Kabudian kaku mbangu duluvo. Kabudia bantu jimeni yonzama. Evo group ya bantu jimeni yonzama. Betikaki dila jambu kingani evo ansamu kingani evo kisalu kingani. Umujojo bantu baba buba yonza mankafu kimosi ibo wabokla ko kabu bantu baba bu kabazone le ko jam kinga japangama ko kisal kinga ni japangama evo samu kinga ndo pangama bawo bakaki dilanga samu wo batula kaku bujamu do ibo mukisal kyocho ikabu do babokla vo kabuja kaku Bogo batula mankaku Antwala evo pasalo kingani Ibogo babu kilambo Kabu jojo kabu kaku Imu jojo tutomele wa Bonso nkaka katomele sasira Kabu kaku jadi Yebanani Pena mukabu kaku jadi Mbainti pelutomene wankumu Zozon kaka kateri Zena mukabu kaku jadi Kila tanga nkumba muntuko Kali nkako yani kibene tengi zinkumbu Zabantu bobena mukabu kaku Kaka yani ho Iba Kongo balomba kimpwanza Kia nsia Kongo RDC Bakongo bakala MP mikamambwa balomba kimpwanza Katifa simunina Bakongo bavidisa MP mikamambwa Mtangu yoyo Bakulu bafuema kibeni Bafuema Nganzi zangolo kibeni Yekatu la lendo kibatura mbakongo Kibabakila kimpwanza Yebavana pouvoir abantu batuka kuntaka ndo bangala Musemba Fukia bakongo Tutosadila muntama
katula mpeva mika mambo ikotsa kitantu embwalanga kadi baba sadila abako bulomba kimpwanza ibakala mpeva mika mambo batuma yonza mbava kimosi bakonga batuma wizana na te kimpwanza kya bakama bazimunina tokotsa mpeve ya mvambano bakulu bafwema ibakatula mpeve yoyo bakatula lendo kibatura kwa bakongo etwa zimbe sakibu kimfu imujojo bunu kyakira kam bonso bwa kadira muntama peti vutikisa dyaka evuti vuta daga bifubyo ensemble mingi metiveo kama bundu dietu da bunda Kongo vamba na finga sane bonso bomo tukote sempeve ya kimono kwame mpeve kitantu ya bonso bomo tufila kane mumavyo kamuntama imujojo tulwenga ko bakuru bafweme ne bana katwa jaka lendo kibatura kwa beto bakongo bonso basadila mtandi abako imujojo ngizi mukuzatanga kongo dito jadi konso muntu abaka leso mumamu mitivyo kama bundu dito kongo mumamu mitisala mambundu dito kongo konso kesa kasadila jela jani kasadila ngango zani muvisa kwetu tikwetu ensamble mituvyoka mubundu dietu kadi bakulu bavo walongwa ngawo tekeleza ko ngawo twene toso muyindula idina walongwa ngawo tekila mpeza ko ngawo swasikisa zara swasikisa mometi vyoka mona wa yeswasikisa mometi vyoka wonu kyaki yetomba kukisungika ilembo landa mwisi ilembo landa mwisi alikuchuka mwisi wo kuna baga kimako emujojo tukemba makesa tusadlandoenga ngangu izaya kuti tikwenda imomongi zivovila kaka unu kyaki kene commentaires za zingi kutuko yafikira mami kutuko muko idina nsamo musinzole muno ngizisungika kali mumbe ni kutuko kivovila muno kipeni nsamo wa Cabo Delgado kwa komputu kwa kudiaspora kwa salama Cabo Delgado kansi mono mbuta lukombo mayala kena mu Cabo Delgado diodioko ngedi de toma kulusonga kena mu Cabo Delgado diodio mputuko vongena kumfuta vongena munzila vongena wazimbala mudia landa Cabo Delgado diodio ngedi toma zaisa vokena mu Cabo Delgado diodio mputuko bila mudia nkaka dikala budia mana salama babonga mu mamo mabazenga banatamo kwa nkaka kaka watambula nzengo luzuzi bazenga ibongwiza niyo iba yizana kudikala kaka yanivo sikafyongulina mu mamonso masalamene kudikala vazie munina yani sikavana mvutu sikavana mvutu zozo sikasonga ndiatulo yampa boto kutona diatila nzengolo za sonsono zadikala katsinkaka kasalavana mvutuko na te yani wakuta l'hôpital yani wabela donc vomvutu kavana yani vayutila bantu kavovele diambuko katomweni biziziko katomweni pe kimfutikiko emujojo
yabaki dido nzengo levo mono kina kota mu Cabo Delgado jojo ko kwa kumputu tone Cabo Delgado matondo ingeta kikani kini muntu ko tizombe muntu kakundana kuvuka kauwa mu mangeti voka kansi yai opinion ya mono kibeni kena mu Cabo Delgado ko mono vingila ngeti vingila na tenkaka kena vani na jo mvutu kena vani na dikala mvutu ntango yoyo vo Cabo Delgado dina yembebe mutu atsa bunda Kongo siya kota mu Cabo Delgado funkatu iboboka kamono mboeni zazi imboeno za donc yai i opinion ya mono kibeni izolele ko muntu kalanda opinion ya insongele evo keti da kota mu bantu no kansi yai opinion ya emujojo yetifula matondo kwa bonso betisala kivo kisalo kya bunda ko kenda kontwala babo betisala kivo bundina ko ndina kontwala bamute bayaya makesa mu munza vimba ijodo kaka dikedi yame unu kyaki ngizikulusonga undweki valokula kyaki mbani sikwame ingeti kulusisa muyenge mkomba mfumote manda ponto lombrebo ingeta lusala muyenge matondo ndeni butangoma isavo mpasi za bundi da Kongo muvu nkama ya mvimba savo muvu makumatano mvimba ça dit 50 ans ya kisalo kya nkaka il n'a pas pu former ba maître kayana kibana tage maître il devait avoir bilan dibiani pe bakala ba maître et batte kolomé ba maître mais 50 ans durant il se retrouve et bantu ba mosi benavo kabaleni nanta kisalo kya kuntwala ko est-ce que y a quelle stratégie yani pour dominer les autres pour que kisalu kibamvana kende kuntwala ko evoboy sont des questions. Alors moma tani di diaspora tuzevo kimbevo kya Bundi da Kongo par manque ya ordre ya Bundi da Kongo nivu myomyo kwa kokwa yenda Bundi da Kongo mazibukula mu courage ya bantu eke bantu bo bazibula mazikwa muzi courage zao bazevo nzile yao ya kitu kayandila par exemple ku diaspora koko bo bazibula mazikwa momo badila nga landi la mazikwa babaga nga zi avantage zingi zenadi mu mazikwa viba bingi balo sa refuge bosongunda babokelanga kuna mu nkumbu ya Bundi da Kongo sadile mazikwa maika boncho zi ONG boncho bifulu biobao bakwenda bakelanga mwa keleke idéologie donc kidi vom fumazi kwa kinjungila kani ba continuer kala ye nani ye kala sa niveau ye affection ye sous c'est-à-dire Kinshasa hiérarchie il faut toujours bakala mukikulula donc ils ne peuvent pas vanga blocage kwa zimfumu Kinshasa vi ba dilanga mazikwa momo donc il doit toujours obéir c'est difficile kwa bampila yoyo ba kala yeto ye basiamisa mobetu tusiamisa kadi zimfumu za mazikwa ye kinzungila kyalo ko kyokyo bao beti protéger mpe bimfumu byao alors ba pila yoyo bao kabagu tunda silavufu kadi bao badilanga kwa mazikwa momo kabagu tunda silavufu ku diaspora mais est-il que bon so tu volevo nkangu bu kondolo minto alisimia kedika nkangu ukwenda nga eko alors bo beti kwenda ko kadi beti mona loyenge kali loyenge beti mona misabo tumeti fiokela mu nkinzi tout ça peut-être il y a quelque chose qui peut sortir là de nouveau mais beti kwenda koko la plupart beti revenir
yezi déception zao ma on va venir beno na koko la yantizi stratégie mais stratégie zozo na moyen de pression vont autour du mouvement organisation pas nécessairement parti politique officiellement déjà sorti comme ça mais un mouvement de pression au sein même Yabounda Mayala pour dire que nous sommes indécis Mubonso et Misi Koukamiti si tu sois comme parti à Beto. Alors nous sommes des cadres qui militent Moudiamouna respect il y a Misi Koubonso parti à Zosi Diatilang. Donc le télémenempe le tivova et bah en tout cas ben Agoulanda Moussansio mais pas nécessairement c'est publié déjà Bonso parti aussi à part entière mais nous avons tous les Bonso groupe de pression déjà qui existe déjà balna yo bokila kabuda nkaku mais maintenant mutangu yoyo il faut commencer à expliquer donc yoyo mbono ya mono comme nous le faisons ici katu beki position nkakako mais bantu beti kuiza tetu batalisa kedi kakionsono et tout talisa bunzi mubankaka ka veneda ka diamudia dentro ka ko kadi voyani ka démonter ko kabuda nkaku yinki voyani kabuda nkaku ibobo na contre lubondo bula muntangu yo kabuda nkaku ka inadia ka substance ya kedi kako mais nous des bons temps kabuda nkaku comme était défini ko yani kibeni dans le passé et yani kibeni kazidi si bantuko kazidi si ko bonto misami kondi langa kidi vo di bundu ya kala dia évoluer evo tolwaka munto mosono ya kisuni evo ya Gimpev. Donc dans ce sens là vous avez raison de dire qu'il faut vraiment faire quelque chose mais pour moi j'insiste quelque chose il faut nzila betu kibene et non nzila ba lwemba e banumbi bobo nkatu. Donc mon pression à beto il est toujours lié de lui envoyer le message bonso bouvolevo il ne peut pas nous traiter bonso que nous sanga traiter dans le passé. C'est ce genre de message que on peut envoyer Goyan Nkak s'il peut recevoir ça mais ce n'est pas musical za balwemba evoye banumbi kali banumbi balwemba distraction kwa nina. Donc yao yo mvutunda vana musamu wampuna ye kibinda peleko baba mweni vobao ndebe na sala edibundu luvunulwao kadi pantalon voyene yene nega igufweni ko munitu evon sampatu kaina eta yange kozuluwa vata soit Fanson unzila ikukatukidi d'ailleurs bonso ya widiko kwa bantu vo bavenia ni vice président pova kavova mu français bakumba mini vantalisa bantu kanunginiko c'est-à-dire même yani kibeni nkaka wetu ba tester et wetu ba exposer. Fois même j'ai écouté qu'il a dit cet homme là le soi-disant directeur bureau politique voit tant misaka menene mukuza en retard. Voilà comment il est traité. Donc pour dire qu'il n'y a rien de bon qui sortait là-bas et voter du même entourage il y a quel koko vraiment bidil kwa nkango tukudila nkango tutudila aussi et on ne peut pas au moment où nkango tutudila be tutavana ba traite bonso ba onde ba vaika ba sapeur pompier non bimpa bibyo gazonde bon bimpa bibyo kadi. J'ai écouté même Genka que lui-même vous a envoyé des émissaires pour venir plaider quoi ben qui dit la futuka et comme ta fou quoi mettre fou là mais vous n'avez pas cédé à ça. Donc pour dire que Kaka lui-même sent le vide il y a beaucoup balinda salagisa sauf que il y a ni Kaka mkinkaka kani kazona kukululako mu salavo ka kakikulula mudam na kutubokilisa mais cette fois-ci si voyani kazuna kikululako yani ndio na kuluka yani ndio na kuluka kadi nze hivyo mambo à l'intérieur même c'est détérioré même c'est détruit mungolo za zonsono eke katuna kwenda ko tukwandako et pour ce ben la beki ya parti et malgré beto tona mu posé observation mais je sais que pour choses à zone sur tunda baka et mamotu na vanga tanzambi una tula koko kwani kadinazi moyen de pression qui vaut
mu récupérer salukio tumoni ni mpasi mtangu yanda si s'agit même ya guerre mvita zinabua après aujourd'hui nkaka kenako ba prétendit dire que no beto so monazi fraction yezinvita fraction ina kala ngolo ibabe na bakale devant sur les autres donc sans compter le mantezolo déjà ba yena déjà malgré ba ukatulendi comparer ko yebeto mais zayanga vo unu kyaki boton kaka nati nsamu wao si kakenako zi fractions na nwana sana zimvita mais bobe na kala mulunungu ibao kaka bena nunga vantasia nkango. Donc c'est pour cela apaisez-vous, ne voyez pas l'ombre de Luemba et de Numbu qui peut faire quelque chose pour nous. Pour moi, je continue à réitérer pour cher mon nouveau bena tête, ce sont eux qui sont à la base. Il y a maman Masalo Kidikadi ben nous là c'est la bonne voie mon tomba liberté ya yankaka et moyen à maintenir leadership ya parti, mais ils ont comploté mon ça slanga wampuna muboklanga sita mukuvalanga posho yonchono kidivo sita ka tukwamisa quand sita nous injurier baba kle landa kana ma beti seva beti yanga la ye bantu ba sita baba kle tufinganga. Donc ne partagez pas même souffrance yo beto kle monanga. C'est pour cela ils ont donné fait vert kwa sita ka tusakalina et en fait de compte bayenda kumbwana ukinsasa kidivo ka baba sana sita eben. Alors bantu bampla yo mono je ne peux pas vraiment leur donner occasion buba babeki salu kabaziti sibi salu bietoko albeto to sibi salu bioba kwa veni, c'est pratiquement impossible. Mais d'ailleurs nous voyons déjà comment mon baba kubigili même pas 6 mois boy meti sukina. Donc on tola ibeto quand on a bakandongunu kadi terme ya kabudan kaku kaina da valeur ko vantalisa makesa. Quand les Makessa reviennent, nous posent des questions, beti kuza toujours kwa betu muvavo beno kaka. Donc il dit na kakukwa misukwa ko mama banani position ya beno so si s'agit d'une organisation yoyo tisala reste pour maintenir les cadres autour de vous et bankaka et vos van espoir kwa nkangu vous pouvez toujours le faire, mais ça est là de vous kuntuala betu ka tuna bagandunguno mu position za zone suno moment vyo kwa nkaka zawa zi cinéma yeto yuko mao ça vaut du bundu da minkinzi kaka minkinzi après minkinzi vamba ne c'est tout. Il n'y a rien de bon d'organisation. Ma Congo evo misiku mvuvolevo kabudi abantu lemba zitsanga misiku kabudi abantu lembo kala dia kubama katiba vo mvalanga nikamani sanga mvalanga niko kalulendi baga ndungunuko. Donc ndungunuko na kaina kwa niko. Donc tusimba sana moko nze batata bena vana nzila ibazina songa nzila tunalanda ina salila yetuna bakandungu matondo.